wacu, congratulations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Umukino musibitego biri kubusa, umukino wa mbere ikipe Kigali yabatsinze n'umukino wabagendesheye gute uyu munsi? Ni umukino usa nkaho warugoye, ni umukino twiteguye nyuma yuko dutsinzwe igitego kimwe, twaraje turicara tubona aho amakosa yose yagiye akorwa, ni umukino twiteguye neza, urebye twagerageje gukina neza bituviremo gutsinda umukino. Kugera ku mukino wa nyuma uyu munsi ntabwo ushaka ko ari mu nzira zo gutwara igikombe cy'amahoro? Ni inzira turimo nkuko twabyiyemeje mbere ko dutangira shampiyona, yari intego twatwa president yaduhaye ari gutwara shampiyona igikombe cy'amahoro. Ubu duteye intambwe, ntabwo navuga ko tugeze ku, ariko ni intambwe ituganisha ku gikombe. Ibitego bibiri bya Meli n'umwataka ubona gute? Ni umwataka mwiza, ni umwataka ufite experience, hari byinshi yatuzaniye, ubona ko akiza wenda byari bigoranye, ariko uko agenda ubona ko agenda amenyera umunsi ku munsi. Yego, tubonye nyuma ya match umutoza wa Kigali yanga gusubiza byagenze bite? Nta kintu gisanzwe, ahubwo nanjye ndatunguwe, ndamusuje nk'ibisanzwe mu fair play, ahita nkubita urushyi, nta kindi, ni gutyo nyine, ni umupira, ni gutyo bibaho. Niba mugutwaye igikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona, ni umwaka uzabugenze gute kuri wowe? Waba ari umwaka mwiza kuri njyewe, yaba ari reisite, kuko mbanzana mu ikipe president nego yari yamaye, yari ugutwara igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Biramutse mbigezeho rero yaba ari reisite kuri njyewe. Mbere kabaye, congratulations. Merci beaucoup. Umukino wagenze gute wo gura ikipe Kigali yarabatsinze umukino ubanza? Ni umukino wari ukomeye cyane, ni ikipe duhanganye, twakoresha uburyo bwose bushaka kugira ngo tuyitsinde dutwara 3. Ni umukino waboroheye? Ntabwo watworoheye, ariko nyine twashyizemo nk'abakinnyi na staff, turakora cyane dukorana ishaka. Umukino utabonyemo igitego byagenze bite? Football bibaho, hari igihe umunsi uramuka neza, ejo ukaramuka nabi. Icyo dupfa nuko nakoresheje bagenzi banjye tugatsinda. Ibitego ni ibya equipe ntabwo ari iby'umukinnyi, kandi 3 twese tuzakomereza hamwe. Ibitego bibiri bya Meli ni umwataka kubona gute? Meli ni umwataka mwiza, ntabwo yatsinda ibitego bibiri, ni umwataka mubi, ni umwataka mwiza kandi umunyamahanga yaje gutanga difference hano muri shampiyona yacu. Yego, ubona kuba mu mukino nyuma bizanafasha gutwara igikombe cy'amahoro? Bizadufasha cyane, ni itegeko ubundi, nibyo bintu twasinye igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro, rero tugomba kubitwara nta zindi mpamvu. Muramutse mutwaye igikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona, ni umwaka wabugenze gute mwawe Kaboyi ndetse no ku ikipe ya Rayon? Ni umwaka wabugendekeye neza, kuza mu mwaka wa mbere muri siporo nkatwara ibikombe byombi ni ikintu cyanshimisha cyane. Yego, congratulations no mu yindi mikino. Merci beaucoup. Ni match itari yoroshye, ntabwo ari yoroshye cyane ko mubizi ya Kigali ni ikipe nziza, ni ikipe y'ibikombe, ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye, ntabwo ari match yari yoroshye. Kuba mugeze ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'amahoro ni ibintu mfata gute nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport y'abana n'abategarugori? Murabizi ubushize narabibabwiye ko icyo dushaka ari ibikombe, biradushimishije cyane, twarabyifuje gutwara ibikombe byose, kandi tugeze ku mukino wa nyuma ndumva ari byiza. Biranashoboka ko uwo mushaka kuzasira n'umukino wa nyuma ibikombe bibiri mu mwaka umwe mukizamuka, ni ibintu byaboroheye nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport y'abagore cyangwa ni ibintu by'abagore? Ntabwo byari byoroshye, kuko mu mupira harimo ibintu byinshi, twagiye duhura n'ingorane, ibibuga cyane, ndetse rimwe na rimwe n'abakinnyi bakavunika, abandi bakagira bakarwara. Ni shampiyona ikomeye, ni ibikombe bitari byoroshye kubigeraho. Yego, burasa nkaho n'ubundi shampiyona yararangiye, igisigaye n'igikombe cy'amahoro. Umwaka utaha murateganya iki nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport? Turateganya gukomeza kwiyubaka, murabizi ko tuzasohokera igihugu, tugomba kongeramo amaraso mashya, hanyuma tukongera imbaraga ku mpande zose. Yego, hari abakinnyi bashyizemo baratangiye kuvugisha kugira ngo bazafashe mu mwaka w'imikino? Ntabwo turabitangira. Ntabwo wancikana ko waje kuri Meli ni umwataka mubona gudakiza, yagowe no gufatisha mu ikipe ya Sport, ariko mbona ko ari umwataka uri gufatanya na Kaboyi bigatanga umusaruro. Urabizi ni umunyamahanga, kandi burya abakobwa si kimwe n'abahungu, kwiyadabuta kenshi bikunda kubanza kubagora. Ntabwo ari we wenyine, kuko ubushize na Judy byaramugoye, ariko bagenda bamenyera ukurikije ukuntu babana na bagenzi babo, ukuntu staff bafata, irabafasha kumenyera ku buryo byihuta. Congratulations. Murakoze cyane.